Kublai pi baro ipidang samhai pi syak tu kubom ta ka jan miet chwaban pash gi kubot ka bnya pe try ki mat bakong san le ishim benta menteri rang badu kari Narendra Modi ha ke Basil Day Parade ha Paris kum usambut kongsan le ikendo ka ken huon jong ka sang Voice of the People Party yo menteri rang ba ka jalau Conrad K Sangma Don kamban penklannya kibor pahara nak kebenta baro art pusau kenta sembut menteri rang ba kejelai ba Preston Tensong. But job ka ISRO ban penhead rocket LVM-3 ubakia hadu Rios pa 10 arton ubakit yaw satellite Chandrayaan 3 na Sri Harikota. Kikubor kibabnya. Menteri rang padu keri Narendra Modi haringkat ba Presiden keri France Emmanuel Macron hine kesngi kila let penishim bentah ke Basil Day Parade ha Paris. Modi ulai shim bentah ha ketiga parade kum usembut kongsan. Kaken huan jong baro lai teli kisipai yadari kelai shim bentah ketiga parade kentop ya keling sun IAF. Ke French National Day lani ke Basil Day ke don ya kejaka ke bekerpang nak kebentah kinong France. Ya kan nigas ngi laju rakhi kum kadak ka jengken mau burom ya ka jingsha thombor jong ka along Basel prison house nam khatnyo spa prap kundai ha ka por bakhe ka French Revolution Menteri rang badu keri Narendra Modi un sa penlong ka jengelang banya keren ba Presiden keri France Emmanuel Macron menta ka janmiet un se peliu jeng mut ru bat ki CEO jong ki company keri India bat France bat ki rio pau khmat jong keri France Ka ken huon jong keseng Voice of the People Party balalam khmat do Presiden keseng iba Arden Miller basayumot kila let banya kendo yo menteri rang ba ka jela Conrad K Sangma banya keren halor bon teli kimat ki bakta ka jela haba keren ba kilat pathai khubor hadian jong ka jengelang unong yelam keseng VPP ula pentep ba keseng kala kentu ka sarkar jela ban kamben kloy ka jeng thung yi ki khot jong ka committee nang ban yo ya ka jeng bisar banya ka bakloy halor ka policy Ula ongru bo menteri rang ba ka jela ula kular ya ka kenhun baka search committee kaladap aya bon teli ki kerteng bantung dukhot na ka benta ka expert committee ha ka dai pat baka shongsuk shongsngan ha ka jela iba basai moit ilaong baka seng kala pen pau shai ba menteri rang ba ka jela ya ka jing sngo lingo baka bor penyak district kala pen pau baka shlong kalong ka sor ka bam sngan tang na ka daw jong ki kat tu kat ni ki jingja Kay buat katakan report jom ke expert committee. Lalu kadang-kadang kami mingi begin keren. Nengi lahul ya ka jing penbet jom ke expert committee. Kalau pensau ni pada isu bangin anak kita sorkat makan penbet ini jing. Nomor kay ke bangi ni penteng sabang ini bagi ki rai juga sorkat kamtan juga district administration ni kelong persyak bagi ki beri kita duk les no syaknya ini lah pensau ya kau. Nagalang ka sorkat nagalang juchi pensau lah simkya lah. Shaskore kata kacing kerja, pada community bagi ikan manggapat. Semput menteri rang ba ka jela ubadi kemi katnak ki kampok yeng iba Preston Tensong haringkat pat deputy commissioner ikong RM Kurba bat superintendent of police ka East Khasi Hills iba Sylvester Notnger nalor ki wei hinen kesngi kelapan long ke jingelang ban yatai halor ka jinglong jingman haselong Habai keren bakilap patai kubor iba Tensong ilaong bakilaya tai sani bah halor ka jing shong suk shong shngan kat tu kat ni ki jing jia kila jia min shim tayo hendu la pentip pan baka jinglong jingman kala ya bai ya renti ula ongru bah ka ni ka jingelang ka don kat tu kat ni ki benta ki badon kamban pen klan chusu ki bor pahara iba Tensong ila pentip ru baya ki jaka kum ka Polo Hills bat ka ur kaliar don kamban pen klan ya ki bor pahara habro arp sau kenta improve and not much to worry about it, and the police department along with the district administration is all out here to make sure that peace, tranquility and also safety, and we have identified few places where we need to further strengthen the security, the policing system in the part of Shillong. Kahnyo Trap Youth Council balalam khmat da General Secretary uba Roy Kupar Sindrem kala penlong ka jing ki khmat ka Secretariat Shillong.
balat san pongut ki khot jok council ki lai lom lang shijaka khamat ka khadop rung ringkat ka jing pertaban persya ka sorkar MDA tu halor ka jing bamla ka jongka banekran halor ka tu ka ni jindawa kani ka jing ki ka dai ru halor ki lai tli ki mat kata ka jing pentrai kami ka inner line permit ka jing kan thop ya ka kten khasi ka kernet ka bapra jong ka riti senchar khadar kari bat ka kin hon kala pen pauru ya ka jing pitar persya ka sorkar halor ka jing bamla pan pen sange mador ya ka jing wan poi ki nong petwer shpo ka jela. No ILP means no railways, period, in the state of in Khasi and Gentils. That is the first thing. Second objective of this protest today is that we wanted to ask the question or to remind the state government. During the last 5 years, we have seen issues like the ILP, the Khasi language, as well as the amendment bill of the MRSSA 2020, which are still pending. Sembut Menteri Rangba Kajala ubakmi ru ikatnat home iba Preston Tensong ila ong ba kasorkar India kasorkar jela bat ka Trap National Liberation Council kikloi ban shimkhia ka be day bat ka jingi kren yesuk iba Preston ila ong ba ki kwa ban pentikna ba ka ni ka jingi kren kan long ka jingi kren ka ba khatdo ila ong ru ba ka jingi kren ka layat shat bat ba kasorkar ka apsa tang ban pendap ikikat tu kat ni ki jingdon kam ki bladap ni kren Hashwa kani, habakali siya pang kajingdawa jo kaseng HNLC binyo jingmab ni iba tensong ila jubab da kabaong, bakat ba kajing ekren kadang yad, ngidey manlong kibayay siya. Certain process, as per the last talk that has happened, we are waiting, but let me just tell you again, one more time, Government of India, state government, and also the HNLC are very serious about this talk, and we wanted to make sure that we reach to the final conclusion. Ka ISRO kala job ha kapan penher yo LVM3 ubakia hado Henrio spa saupo arton ubakit yo Chandrian shaubanai ha kasien kabalai na Sri Harikota medakasngi. Sashi sien ke India kala tau history ban penher biang saya we rocket ubalai shaubanai hinne ha kanok paisngi. Menteri kena ubakmi ketenat Science and Technology Dr. Jitendra Singh bat usong kenor ubarim ke ISRO kila sakilang ya ke penher na ke control center jong ke ISRO. Na lor ki scientist ringkat ki bahayang bahasem jongki ki pat ba ru kila sakilang ya kani ha ka por ba penher yo rocket sa ubanai. La penher ya uni rocket tik ha ka por ar lai pusan no paisngi bat khatnyo second na ka jaka penher kabadon ha Satish Dhawan Space Center. Mentapat ngini pet ya kejunglong jaman kesubnang Shillong. Kejung shit kalong 8.0 degree Celsius pakejung kriat kalong 4.0 degree Celsius kejung ngam kau hau kalong prapoi na kashis pa mezabat nrup kendai na kashis pa janmit. Kala bandor kejung hap slap ka ba malu malah ki babon ki jaka. Shwaban poi shaka bukut jong thup kubor ngi pet biang sai sien ke mat bakong san. Let Ishim Binta Menteri Rangba Duk Keri Narendra Modi hag Basil Parrot ha Paris kumusembut kongsan. Let ye kenduk ke kenhuan jo kaseng Voice of the People Party yo Menteri Rangba Kejela u Conrad K Sangma. Don kamban penklan ye ki bor pahara na kebenta baro arpsau kenta ong sembut Menteri Rangba Kejela ba Preston Tensong. Bat job ke ISRO ban penher yo rocket LVM3 ubakia hadu Henrio spa sapu arton ubakit yo satellite Chandrayaan 3 na Sri Harikota. Ti perlok da kitu ki kubor gila pois bukut jang thup kubor jingi meta ka janmit hadu beni shembiang bat pila shai kasi kublai pi baro. When will we reach it? In a few moments.